Түнгі сағат 3-те çalar. Assalamualaikum deydi. Balasıyla sana şap telefon al. Ma telefon ma. Maşayı medevet görüyorsun ma deydi. Tili çıkırık balaya, butu çıkıp basılık. Alıvele celme uzun YouTube'a girip gide tanış oturup onu şeyde. Şunlar kendi. Adam özü жақсы нәрсеге hareket kılış керек ekan, özü. Özü жақсы нәрсеге hareket kıl, oşan nereye jetkenge özü talpınış керек ekan. Misal buna Қытайға барсаң, Қытайда 110, 120, 125 чейин жашайт экен адамдар. Гуанчжоуда биз мен барып келдим, 112-ге чыккан аксакалды көрдүм Гуанчжоуда. 112-де. Ал ошо кичинесинен тренировка кылат экен, ушу карате менен заниматься өтүп турат экен. Шунда көп жашаштын аракетин кылат экен. 112-ге чыгып калды бирок, дагы аракет кылып да ушу жашайт. Кол до конца кетпей калган. 112'ye çıkıp al, daha hareket kıl ola yaşayın dep. Ha bizde. Bizde 60'a çıkkan günü boldu, özünü sırası oya kanastırıyor kılat. Ha? Kança kalınız, 60'a çıktı ya, boldu ya, ölüş gerek ya, boldu. 2 gün grip olup kalsa boldu, sırası balları çoğuldu gerek, ben ölüp kalat okşayıp, ulan nevesti büter dedi. Как будто ошол өлгөн ошол навестигине көмүп отургансың. Бир жумага созулуп кете турган болсо, кирип болду, сразу базарлык кылып, капиндарды алып, ваттатайды. Ушул колунан келсе мүрзөнүн киребесине барып жатып алса да бир жума мурда ошол жерге. Башкача. Салыштырмалуу, эркектерге салыштырмалуу. Аял киши көп жашайт экен, аял заты көп жашайт экен. Бул жер жүзүндө ушундай экен. Аял заты көбүрөөк жашайт экен эркектерге караганда. Чыйрагыраак да болушат экен, мындай тетик болушат экен. Мына бүгүн мисалы үчүн залда. Ака канчадасыз? 60-та. Жеңемби? Жеңе канчадасыз? 55-та. Мынаке, 5 жаш айрыма. Акам 60-та. 60-та акамды көрдүңбү? Мени көрүп отурат. Omam görбөйм эле, бул угуп коюп отурат мени. Үнүм окшоштур, бая жетим өз чыкты окшойт деп сурап коет жеңеме. Ha? Жеңем 55-те. Көрдүң? 25-те деп отурасың да. Аял киши көп жашайт экен. Эмнеге? Секрет ушунда экен. Эмнеге аял киши көп жашайт десе, көрсө ака булардын аялы жок болот турбайбы? Ayaldardın ayalı çok bolat ekan, ошон үчүн көп жашайт экен булар. Эркек киши ушуларды алып алат экенбиз да, анан кийин так кечке кула. Ha? Кет кишини так. Акылды болот экен аялдар. Ошон үчүн бизге тийип алып, жыргап көп жашайт экен да булар. Азагалы. Ай эркек киши дабдырыраак болобуз, ha. Döpürözürek mi? Loh bolabız da bundan. Loh bolganız üçün uşularda alıp жүрөбүз да şorubuzga tak dedirip koyup. A bularga karaganda akıllı bolganыбызda, ha? Biz bularga tiyip alıp жүрөбürdelek masaklı şeyde. Bak da bu arkasından. Yaşa жүрөбürdelek. Biz şorubuzga atıp bulardan alıp alıp gelmemiz daha. Bularga dile durup, bularga tiyip, akıllı olsak, bularga tiyip alsak. Oturat dilekte. Buna mı yerde akalarız oturasınlar, ha? Elestet konuş, şimdi oturat dilengerde üçen. Yupkanı ki, o şeyde. Münerde eceleriz otursanlar, ha? Münerde elestet koğula. Ötükçön. Makat nesden bergin de koyuyor şeyde. Ayal kişi kiçinesinden çirak bolat eken, kız bala kiçinesinden tetik bolat eken da. Şu 2 yaşar, 3 yaşar, erkek bala bilen 2 yaşar, 3 yaşar kız balanın akıl esini salıştırıp görsenizdер, asman menen jerde, ha? 2 yaşar kız bala ya, şu uyga konak gelip kalsa, özü arang tamtung basıp жүрсө dagı, apası dastorkon salıp atsa, şu kaşık götürüp gelip koyuyor, piyala götürüp gelip koyuyor, kız bala da görüp kalgan. Piyalаны alып gelip dastorkon çetine koyup,
Тазалығын қарап қой қыз баланың. Пиалан дастархан қояды да қолды мындай қылып, нерге арчып тұрып, анан дағы бірдемеге кетеді, тәм-пәң, баста бірдемеге кетеді. Ошол эле 2 жашар, 3 жашар еркек баланы қарап көргін. Ырымды ат қойып қойған аға Құрманбек деді. Батыр болсын десе керек қой, Құрманбек. Жылаңа чесінде кәмзір. Құрманбек бала. Шым турсы жоқ жіп жылаңач. Путында ботой. Үшіп қалған кечіне қырымен тұрады. Үйге кім келіп кетіп мен ишем еған. Екі көзі гаршокта шеді, гаршок қошеді. Еркек бала. Тұрады шеді. Нерге чейін қой беріп қойған. Çıqqanı şıvay içinden. Yaş bala da şıvay çıqqanı tartatdı içinden. Betim bunda kılıp günge karasan nereden nereye geçen skoş şaptap koygan dep alıp kala çıltıra. Yaş bala da öpkün geledi. Öş gerek de yaş balam dura. Ana ne izleysin anan keyin, ne izleysin başını. Bir yaka kış aytıp, bir yaka hep de bir yerin tağı öbösün. Öpköndeyin olsun şort hemlenip kalat kızdan. 10. klasda okuvatkan kız balаны karap gör. 10. klaska varganda kız bala oylu basıp kalat. Oylu mınday, oğur basırıktı olup. Bizde Kırgızda söz var ki, salakada da koyatan oğur basırıktı olup. Mektepke varsa takımday. Sonu bol bir yerde boyun tüzlep. Duvalga butun koyup, deyip durat kız bala. 10. klas. Kolunda telefon çıkıp durat o şehirde. 7. sınıfta tügön beytan. Tügön sonra arka lokka saldırı oladı. Oşanı klas taşın karagan 10. klastaki balаны. Çaڭbı, suğu, layvı, şalpaң, kaşkulaktan ayırması çok жүреді. Uyalbay gelip, klastaşına gelip alıp, edin sanmazı, ettir japamazı, ona kılıp olan uylar geltirip dep turadi o şehirde. Telefon. Şunday oldu öylece. Telefon köp nerseni öldürdü o telefon. Yaş baldardı telefon bilen alaqsıp kalıp hazır. Yaş baldardı. Biz kiçileke gezimde men esimde şul. Apam rahmat şul Soçi'den mi Odessadan bir mamalak alıp gelip bergenler maga. Kiçinekey. Jumşak igrushkadan mamalak alıp gelip bergen. Men oşonu oynop menden keyin akemin ejemin balдар oynadı. Aynen bayağı mamalaktın jünü düşüp material bolup kaldı. Oşonday bolguça oynadı керек oşo ayağın. Hazır oşol mamalakты yaş balaga berip koyup özüngü çabat mamalakına şalpat başka çabat. Hazır balları iyilasa cengeler sırası en oyun çıktı baldır. Balası iyilasa şap telefon al. Ma telefon ma. Maşayı medevet görüyorsun ma deydi. Tili çıkırek balaya butu çıkıp basılek. Alıvele jelme ozları YouTube'a girip gide tanış oturup onu şeyde. Murda. Beşiktin omunda yerinde aşık kaylap koyatile. Çüko dep koyasın bapa. Çüko kaylap koyatile. Beşikti termetkende oşol çüko akırın şırık. Oşonu şığırtın uğup uqtap kalçı yaş bala. Hazır cengeler o şerge dağı telefon ilip koyuşatken. O şerge telefon ilip durup muzikanı vapa cigar önlemekkede, eçkide ve takkade. Oşo menen uqtayı balayı melesletem. Bala uqtağın ordan abarat jadı başka. Putu kol tağılı o putun uçuna barmak bit koyat muzika menen. Bileyit de. Bileyinse tağılım ne kısım bile puturmakta barmak mı? Yüzü beçere bala çarça uykusu gelgende anan şu beşiktin borkoğunan kolunu kılıp surup жүрүп anan akırın telefonu bezdik o uqtap kalat bana. Mına şunday telefonda görücüler var mı? Her bir adamın güyorman orada. Telefondaki güyormanlar olsun var, atan görü, al güyormanlar da aman bolsun. Telefonundan beri sıraydı. Maqulda berip koyasın, berbe koysan, kadalanganla meken deydi. Adamın arkasından jakşı söz dağı,
Жақсы сөзге қарағанда жаман сөз батырақ тарқайды екен. Bayım жаман көріп қаласың деп телефонды беріп қойсаң, күйермандар çalatқа жаны бар. Түнгі сағат 3-те не қыласыз ака? Түнгі сағат 3-те не қыласыз? Ұйықтайсыз ба? Ана. Түнгі сағат 3-те çalatқа. Түнгі сағат 3 сенің не қылып отқаныңа ұруам ойнап ойдал. Түнгі сағат 3-те çalat. Ассаламалейкум дейді. Түштегідей, күндізгідей. Ассаламалейкум. Қандай? Не қылып отасың дейді. Деділем, не дешін білбей, неме машина жуып отам сен. Түнгі сағат 3-те жиндісің ме дейді қайра. Оны қарап қой. Bir dosum çalып тұр. Жақында эле түнгі сағат 3:30-4 болып қалған. Ассаламалейкум деді. Алейкум ассалам. Ойғансам, досым, мен Сапыныйда магазинда мына жерде қыздармен отырдым эле. Сені досым болып десем, ишенбей атат, bir анекдот айтып қойғанмын оларға дейді. Мынаны қарап қой. Қапа болып қалбасын, клиент қашпасын деп. Bir klient болса hem тұрып тұрсын деп, отырғанынан анекдот айтып бересің анан кейін. Нарқыларға ұят болып қалбасын деп, ұйқыдан тұрғасың да. Неме, елгер біреме апенді олған екен. Ертеменен тұрып алып келіншегім ұршат, сен тез молдаға оқытыш керек болып қалды сені дейді. Менеге десем, түнгі сағат 3-те жинді олғын әмеде отырып алып анекдот айтып отасың дейді. Dediler mine deşin bilbey, asselam anekdot ayı uqqandan keyin talantlı bala qol çağып қойды дедім бұл жерге отыра бере бұл тек. Şunday klientler var. Şunun için hemen bugün konsertke gelen qonaqlar jana jaş boyunca aytып қалбадық па. Hech qachon qarvаңыздар, harvаңыздар. Hemen özü чыннамда көп жана қалу тілектерді айтып қой, тойларда, тос сүйлегенде жана 120-ға чык, 130-ға чык дейді қой. Шул менімше қалу емес, менімше шул қарғау болса керек деп ойлаймын да. 130-ға чык дегенде өле қарғау атқан болса керек ала. 100 жаш нормально болса керек, ака? Дейді 90 әмеле нормально өзі. Апетит бәле да қараша, о да өка дейді. 90 әм нормально, ака? Елесіне дем 120-ға чығып алсаң. Өзің менен тең ешкім қалған емес. Сәл кіріш açılıp қалған. 120-ға шығып қалған, өзің менен өзің сөйлешіп отырасың өз күн алында. Адам қарағанда жаш бала болып қалады деп қойды ғой. Елесіне 130-ға шығып алып, ешін алдында құмның үстінде не берең менен құм шашқан өсең. 140-ға шығып алсаң ака, 140-ға шығып алып çevreң менен qarşak talaşı ile atsan. Şunun Allah Taala qancha ömür bergen bolsa, qancha jaş bergen bolsa, oşol jaşты урматтуу концерtsiz qonaqtары күнү бүгүнкүдөй мына ушундай отургандай жүзүңүздөрдөн жылмайып өтпөй. Бактылуу карлыктын доору сүрүп, кыздан кызмат, уулдан урмат көрүп биздин жақсы күндеріңізге көп болып жүріңіздер. Дағы бір жолы қош келіпсіздер рахмат сіздерге. Рахмат. Рахмат сіздерге. Рахмат, рахмат. Рахмат. Жана гүл бергендер өлің отырайын. Жана бермей тұру апында да болсын керек екенде. Азыр бермей екенде. Мұны жаш балаларды алдыңыздар қалып оласыздар ба? Жаш балаларды алыңыздар алыңыздар. Бая күні birinci günü konsertte bile, birinci gün konsertte bile, ikinci gün konsertte. Bilen 3 yaşar balası çoğulup ketdi. Şeyde oturup öyle. Taptığı tapmadı ölmedik. Ballar canınızlara kalmağınızlara, aldınız kalıp alınız. Men uşunda köpçülük varganda